Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzoppardi waqaf il-muta u mhux jaħlef aktar quddiem mistoqsijiet li sarulu dwar in-negozjant Jorgen Fenech. Il-kummentatur politiku Dr. Simon Merċieqa saqsa lil Jason Azzoppardi jekk huwiex lest jaħlef li qatt ma ċempel lil Jorgen Fenech minn wara li kien mar dak il-famuż stitch. Azzoppardi ma weġibx din il-mistoqsija. Il-ħadd Azzoppardi kien ħalef li qatt ma ltaqa' ma' Jorgen Fenech. Ftit wara l-ħalfa ta' Jason Azzoppardi feċ ritratt tiegħu bit-tazza f'idu, jitbissem ma' Jorgen Fenech. Ir-ritratt kien ittieħed fl-4 ta' April 2009, propju fit-tieġ ta' Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dak iż-żmien Jason Azzoppardi kien segretarju parlamentari tal-Artijiet fil-gvern immexxi minn Lorenz Gonzi. It-tlieta Simon Merċieqa wkoll saqsa lil Jason Azzoppardi u x'lest jaħlef li qatt ma uża l-lukanda Hilton għal attivitajiet elettorali tiegħu. Hawnhekk ukoll Jason Azzoppardi waqaf iskit li jtarrax. Jorgen Fenech, Patricia Fenech, irrabjat bil-kumment ta' Jason Azzoppardi li ħallef li qatt ma ltaqa' ma' binha. Fuq Facebook Patricia Fenech staqsietu, Dr. Azzoppardi, inti żgur, żettajt li qed tissuspetta li dan l-aħħar il-memorja ta' Jason Azzoppardi mhux tittieħ. Allura qed tgħid li qatt f'ħajtek ma ltqajt ma' ibni, aħseb sew dottori qaltluhom Jorgen Fenech. F'kitb oħra ftit wara is-suspettat mandant fil-qtil ta' Caruana Galizia tgħid lil Jason Azzoppardi u ħlift ukoll. Żidet tgħid li miskin min jemmel lil Jason Azzoppardi u bitri kbar qalet li jitafu aħjar lil Jason Azzoppardi u Azzoppardi stess jaf li aħjar. Talli kitbet hekk Jason Azzoppardi imblokka lilhom Jorgen Fenech sabiex ma tikxiflux aktar borom u neħħa l-kumment tagħha.